sad bismo gospodina Kvesića pozvali da nam pročita nešto svoje, ali ja bih ga voljela pitati, mi smo sad, kad smo pripremali ovaj razgovor i generalno ovu današnje druženje, došli smo do teme da je zapravo Pero još u svojoj mladosti, kad je pisao erotiku i pornografiju, nek me ispravi ako sam nešto krivo pohvatala, prvi put u naslovu, dakle, nekakvog književnog dijela upotrijebio vulgarizam kao takav. Pa Pero, reci nam možda o kojoj se priči radi i s koje godine ovo je bilo? Zapravo se radi baš o priči koju sam nakanio večeras ovdje pročitati. Priča je napisana prije pola stoljeća, što čini. Dobar naglasak, da. Međutim, priča ima i priču, kako da kažem, pored sebe. I kad su priče oko priča zanimljivije od samih priča. Ona će vam večeras djelovati malo kao limunada prema ovome što su moji kolege već pročitali, što kane pročitati. Međutim, uračunajte da ona ima jednu povijesnu dimenziju i zamislite prije priča. Dakle, priča o priči kreće tako da je negdje 1974. bio zabranjen jedan broj studentskog lista zbog priče Mirka Valenta i Isusu Kampu. I mi svi koji smo radili u studentskom listu i Omlenskim novinama bili smo silno iznervirani oko toga, a kako je partijski ideolog tada bio čovjek koji je predsudno bio asistent na Filozofskom faksu i ja sam ga jako dobro znao. Mogao sam se dozvoliti da odem s njim na kavu, izvrijeđam ga i zafrkavam. Međutim, mi je to odmah dalo ideju i kako je jedan broj upravo bio zabranjen. Ja sam odjurio studentski list i rekao sam, ajmo mi sad napraviti uzvratnu svinjariju i u sljedeći broj staviti nešto još gore, jer se neće usuditi napraviti zabrane za redom. Naime, i oni koji zabranjuju zapravo su željeli izbjeći sve moguće takve ekscese. I na to sam na brzinu izvukao jednu svoju već postojeću priču i preimenovao je. I dobila je naslov Veliki jebači. U tom trenu ja zapravo nisam bio svjestan, ali koliko ja znam, u našoj književnosti postojali su dobro Frankopan, za koga je malo ko znao. I 1969. je bila jedna fantastičan prevod Henry Millera, prepun eksplicitnih riječi. Međutim, od domaćih suvremenih književnika ja ne znam da li je iko ikad upotrebio tu riječ, a ja sam odmah roknuo u naslovu. Priča je sjajno odjeknula. Procedura kako se tada prodavao studentski list korporaterima po Trgu Republike bila je taka da je naš distributer Milan Vukelić, koji je poslije distribuirao Polet, je morao sve naslove koje će korporateri izvikivati prethodno prijaviti policiji. I on je to uredno napisano na formular. Naslovi su bili otprilike ovako: Jakov Blažević pa nešta, pa Alojzije Stepinac nešta, i još neko treće ime tog ranga nešta, i četvrti naslov bio je Veliki jebači. I kad su korporateri izišli na trg i počeli vikati Jakov Blažević, Alojzije Stepinac, Veliki jebači, prodali su 2000 primjeraka, mislim, u jednom danu. I koliko se sjećam, to je jedan od rijetkih brojeva studentskog lista koji nije imao emitente. Jedan od rezultata priče bio je da par mjeseci nakon toga pozove mene Žaki Marušić, pokojni veliki režiser koji je napravio Velomista, ako se ne sjećam, ako se ne varam, i još par takvih stvari u registraturi. Ja se čudim što mene dripca koji imam 20 i nešto malo godina zove Žaki Marušić, i mi sjedimo. I on kaže da je dobio zadatak da napravi otvorenje Šibenskog festivala djeteta, vrlo respektabilan festival, i on bi rado da mu ja napišem scenarij za otvaranje. Mislim, nije me mogao počestovati više.
Jedino ja pitam, ali dobro, kako ja? Mislim, ja se uopće začudim da on zna da ja postojim. Pa tu postoje ljudi ugledniji, spretniji, ljudi koji su to radili takve stvari. I na to Žaki odgovori, da, postoje, ali ti si napisao velike jebače i niko od njih se ne bi mogao. Evo ga. Mislim da neće trebati. Dakle, ovo je prvi put da javno čitam tu priču nakon što postoji već pola stoljeća. Priča ima jedan fantastičan moto. Moto je jebo inkognito princezu, što je rekao Anton Gustav Matoš. Dakle, veliki jebači. Vi ne biste vjerovali kakvih sam ja sve članaka u životu napisao. Ne bih ni ja na vašem mjestu. Ne znam šta mi je bilo. Tek bilo je ženskih koje su me radi njih cijenile. Bilo je tu lijepih ženskih, stvarno zgodnih, i sve su one radile one stvari. Radili su to s drugim frajerima, glupanima, nekim koje su prezirale, a mene su, kako rekoh, cijenile i želele kao prijatelja. One su poštovale moju pamet i povjeravale mi svoj tužan život i kako ih nitko ne razumije. Bio sam im vrijedan jer je malo takvih kao ja, dok oni što misle samo na jebanje ima na svakom koraku. Bilo je to strašno. Sad sam se uvukao u se, a kičmu mi se osušila. I kako najplodnije godine nisam koristio, tako sam sebi umislio da sam vrlo impotentan, sve do jedne prilike kad mi je jedna zakucala u pola noći na vrata, vrlo pijana, i tada sam se u to sasvim uvjerio. Šta je najgore, svud naokolo smucali su se i spoticali međusobno, sve sami strašni jebači, sve veliki jebači, strašni frajeri. Nenad P, na primjer. Ili Dejan Ružino Brdo. A da Imbru B ne spominjemo. Strašna banda. Vi ne biste vjerovali koga su oni sve jebali. I meni je to bilo nevjerojatno da nisam mnogo od toga na svoje oči vidio. Nenad P, književnik i publicista, recimo. Vozimo se onim s pačekom duž Jadranske obale, a on sve mjerka autostoperke, izvače vrh brade, usrkava ga i ispljuvava, znate već kako to radi. Već je rekao da sam znao kako izgledaju lijepe ženske, no da ima tako ružnih kako je on pokupio, to se ni svom najgorem neprijatelju Vladimiru Lokleru ne bih mogao poželjeti. Bilo je to još prije nego što je moj spolni život neopozivo krepao i dobrano je tome pridonjelo. Obje su imale po 2 metra i poširoka ramena, mršave kao metle s dugačkim krkavim rukama i nogama kao rode. Jedna je dugačkim svinutim nosom gotovo šiljastu iskrenu bradu, na vilicama su joj visjele naslage sala, preko kojih je buljila iz krušteste glave s rikavim ribljim očima kroz makaronske šiške koje su počinjale negdje duboko iza tjemena. A od zubi je imala očnake. Ta je bila Božja milost prema onoj drugoj. Stari moj, neće Nenad P, književnik i publicista, pokušavajući ubaciti u drugu brzinu. A će to biti jebanje. Moramo ih. Moramo, rekoh, a strašno mi je bilo pri duši. A kad je još čuo da su Irkinje, sasvim se raspomamio. Nikad još nisam jebo Irkinju, sopta je uznojeno. Irkinju, da, Irkinju. Odvukao nas je 200 km s pravca, našao im sobe, nosili smo im kovčege, pričao im je o samoupravljanju na engleskom, platili smo im večeru, vi ne biste vjerovali koliko smo pojale. Sve nas je odvukao na ples, a poslije na romantičnu morsku obalu,
usanje Žal, gdje smo slušali magnetofon i brektanje talasa. Nenad P. se usmjerio na onu udatu, što mu je davalo posebnu draž, skakao kao satir na rutavim nogama i svako malo mi dobacivao. Ajde, što čekaš, izvrsna prilika. Ja sam se na to napravio da me strašan spav uhvatio, sklupčao poput ježa i ukipio do jutra. Cijelo vrijeme budan i hladnim znojem obliven. A Stonesi su zavijali s mega satisfaction, oh wow. Mali mišić uvukao mi se u rupicu i još 2 dana imao sam muke da ga izvučem kad bi se pišalo. O, da barem to mogu zaboraviti. Svako malo vraća mi se taj događaj sa svim detaljima i progoni noći kao teška mora. Sjećam se kako ona Macbethovska vještica cijelu noć klepetala koljenima, a škljocala zubima i bacala goleme stijene, onako sjedeći nadohvat ruke u nevinu površinu jadne vode. Nisam se usudio zatvoriti ni oko da se ne odam, otvoriti ni oko da se ne odam. I tako nisam vidio sve one stvari koje Nenad P., književnik i publicista, izvodio s onom drugom Irkinjom, ali je zato on napisao o tome vrlo lijepu i poučnu priču. A sad dolazi moj omiljeni junak, Dejan Ružina Brdo. Jak, strašno jak, s rukama do koljena, kao orangutana. Fulira on jednoj maloljetnici od tako 13 godina na Dubrovačkoj plaži pred hotelom Excelsior, a 3 metra dalje sjede 6 tetaka nabodenih u pijesak kao ogromne repe okrenute na opačke. Spušta u liru prijetvorna lica, na oči gled mene trotlika i 6 tetaka, digne mu se ona gadna stvar u lastek s gaćama i napravi šetovčiće. Gleda to 6 tetaka i zanjemile otvorenih ustiju. A mala čedno naginje glavu i spušta pogled pravo tamo. Onda traži Coca-Colu, a on, kavalir, ide preko cijele plaže, kao kroz masu, kao na Trgu Republike u podne, probija se svojim brvnom i vraća kroz duž dugačke plaže, preskačući Njemice, Dankinje i ostale strankinje. Svi ga gledaju, cijela plaža. Uvijek je to tako. On se penje na veliku stijenu i gleda u velike valove. Valovi su bili stvarno veliki, a stijena odista visoka, svi da ga vide. Nervoza se podnese gledajući velikog skakača, vrlo odvažnog, kako se sprema skočiti u plitku vodu. On počeka trenutak, duboko uzdahne i raširi ramena, protegne se i napuhne mišiće, isprsi se i naprsi prsa, pa trbuh, pa šatorčiće. Više nema tko ga ne gleda. Pa skoči kao ptica lastavica u velike valove. A veliki val se makne i iza njega najde velika praznina kroz koju se zabije šljunkovito dno frntavim nosom do pola čela. Spljošti se kao harmonika, a onda dođe drugi veliki val i tresne ga onako zgužvanog, o podnožje velike stijene, gdje ga više nikad nije vidio, velikog jebača. Ovo je pola priča, da ja završim drugu polovinu priče u drugom navraku ili da krenem dalje? Dalje. Kako puno te treba? Znaš što meni samo, zašto ovo ovako vezano? Di su zvučnici? Što vi kažete? Kako publika želi? Ibro B. Dobro. Ajmo, možemo. Dobro? To se odužilo, mislim, nastavak. Poslije, nakon nekog tuluma, uvali mi se on s jednom ženskom, Višnjom M, u jednu, a neki drugi u drugu sobu. A gdje ću ja, rekoh vidjevši o čemu je riječ, i srušim se bezobrazno na krevet do njih,
A mačka reče, baš dobro, jer da su i oni vrlo umorni i baš će da spavaju, a ne kao oni što su se u drugoj sobi zaključali. Tako mi ležimo, nas troje, na velikom bračnom krevetu, asparina pritisla, ne može se ni disati. Plahte se uvijaju oko nogu, lijepe i dave. Ono dvoje se kao ljube i grle, prevrću iza mojih leđa i natežu se, a ja jadan mučim se zaspati i silno dosađujem, sav obziran, noj, opet se pravim kao da već spavam. Tek izjavi Ružino brdo, onako profinjeno. Dosta je već te predigre, daj. A ona će, ne. A on, daj. A ona, nipošto. A on, ma daj, ajde. Ona, ma ne. I tako si oni čučore naokolo. Ja se sa svoje strane i ne mičem, vrlo diskretan, paklenske muke trpim. Ruka na kojoj ležim odrvenjela, iz druge krv istekla, a njome prolaze žmarci, pod plečkom me strašno srbi, a neka mi peruška strši iz jastuka pred nosom i sa svakim se udisajem blago uvija i pokušava uvući nosnice. A Višnja M kaže, ne mogu kad je Pero tu. Kaže Dejan, on spava. Ona kaže, ne spava. On pozove tiho, o Pero! Ja ništa mali pametni, zato me ljudi i vole, jer sam vrlo uviđavan. Dejan podviknu mrtvog me probudio, spavaš li? A zatim njoj, vidiš, a ona kaže, pa kad se mora, a on mora. I počnu škripati i škripe i jedino se još njega čuje, dak se ti kako nešto mrda. Ona šuti i misli svoje, mislim si ja. Ona možda misli na mene. Kako sam pravi frajer za nju. Možda je ovamo došla samo radi mene da bi mi bila blizu. Oboje nas krenu njegov zastrašujući krik. Kaj orga, veli on. I ne prođe ni pola minute, a čuješ ga opet. Jesi vidjela? To je bilo super ekstra deluxe. Pita ona, zašto? Kaže on, zbog trajanja. Tako ide ta priča. Ulazi on u kavanu Korzo i izjavi, ala sam jebo. Ko Paganini. A svi ostali veliki jebači, Iva Levanat, na primjer, popadaju sa stolice kako se blistavo izrazio. Jed ih spopadne. I tako sjede i bulje na ilicu kroz velike prozore, svi skupa, a njome prolaze sve same velike jebačice, mašu, smješkaju se i slično. Zoran Tadija zabije nos u čašu svinjakom, a uho u malu sodu i komentira. Vidio sam i bolje. Lijevo sam i gore. On nas je učio voljeti westerne i kako biti sviret, ljubavnik i otmin ubojica. Lavovska mu se griva talasa, ćelo mreška, duboko je zamišljena. Kako i ne bi? Za vrućih ljetnih mjeseci živjeti u ovom Zagrebu nemoguće. Sve se misli u jednu slijepe, a taj pobeći što dalje u svježe krajeve. Ni da UNRWA šalje pičke ne bi se puno pomogli. Pogotovo ja. Čak i najveće jebačice ljeti su samo za gledanje. Jasno, sve se to ne odnosi na Imbrbe. On je u svemu izuzetak, pogotovo u petak. Naročito u subotu. U nedjelju kako tako. Ponedjeljkom je jako dobar, zlato mamina. Svega se sjećam. Prijatno je sjetiti se mladosti u mojim godinama, pa ma koliko čovjek bio zaboravan. Hvala Jozi. Evo sad će nas Pero počastiti s nekoliko pjesama svojih erotskih. Izvoliš? Da li erotskih ili naprosto erotiziranih. Ali prvi put sam oduljio, pa ću sad kraće. Negdje u mojoj biografiji nalazi se suradnik starta, a stvar na koju sam ja jako ponosan, to je da nisam samo pisao, nego sam i fotografirao. Evo pjesma koja zove Božica.
Raskopčala je košulju, ogolila je rame, razdrljila je grudi, izložila stomačić i sve to bi je zame da ludim oko nje. Odskopčala je kajš, raskopčala je šlic. Premotao sam film, napunio plic, podesio blendu, uoštrio sliku, to bi je za široku publiku da ima njenu sliku. Sagrila se, skinula je hlače. Spustila je gaće, odbacila je gaće. Ispucao sam film, zamaglile se leće, pred nama bije popodne, bije i cijelo večer. Lomile se ruke, uvijala se tijela, znojila se cijela, bijela, rasipale se kose, sklapali se kapci, treperile usne ko sasvim mali vrapci. I fotograf i njegov aparat, kao predstavnici anonimne čitalačke glase, ovdje su da je spase samo za nju, sasvim samo za nju. Zemaljske se stjuardese senzualno kese pokazuju iz bijele očnjake. Prodiju grudima, stranim ljudima u divlje intimne voćnjake. Djevojke potiču sve koje dotiču na duboki nemir iskitanja. Zemaljska stjuardesa je prelazni stepen ka nebeskoj domaćici u prozirnoj spevačici. Gle, prljavu voajersku zvjerku, premećuće nožice, uzgivane cicice, mjerka. Djevojke, pogotovo lijepe, drže na mukama one koji ih nemaju u pohodnim rukama. Scrni brnjicu, odbaci papuče, nek rikne ono što zasad šapuće. Krivi iz sebe, a ne historiju, ako umjesto kave žvačeš cikoriju.